iga otoro mochio minda oyarengera robotuko ange saa 7:30 nkaraire bwone lakini ekero yaika saa 7:30 naigwa na chingoko chiabuga egesumu narora ng'a tiga nsoke imanye ng'a ingikere riria buna ngosoka nanyora omorero goetaneti chinyomba echi chiaito lakini okorwa endugu yane kero nanyora omorero oywo tingieti kobwatereria ngoko ng'a bono tiga nchikorora chingoko naminyoka nabeka omorango echabi namonyoka gocha nacha korora ng'a ingikere endugu tosinyaine komo nere nakagera ng'a kero kende mwaye ekoiyia nanyora naiko nanyora nabarangeria buna mpaka nagoitaba nanyora omorero igo ore endugu yane oyo bono ase chiombe chiiyete narwa naminyoka mpaka ororo natura moka endugu yane korwa ase akorara nimaete ase akorara nakong'onta naigwa itabire namanya kominyoka bono tiga ng'ende inche nchikorora gose ninyore enabasi ninkonye eng'ombe eyemo ere nyomba kiare chikwana buna ngoika gesieri nanyora ekeburi ekero lakini naimokirie igogirie arenge nse nagochika naria ase ekeburi kere nagiaka mpaka naata omorango oria riria nkogenda ng'a nchikorusia eng'ombe nyomba nanyora omorero otang'anire gesieri bono nasoka korigereria rende kiareti nabwate inche rende yonsi nare gokora nanyora ng'a omorero oywo bono onariri natebia moka endugu eywo ochire omogaka oye asira namotebia ansa gokura buna ansa gokura abanto baminto bacha baansa gosomba amache chidakika ang'e 10 iga ekero abanto babuchire twaigwa emori ekwana nyomba yanyorwa etigarete amatuko ang'a yanyorwa ebwate amatuko 3 emori eywo bono nere twachia twatagora korwa moino ase omorero otarenge twacha konyekonya korwa ororo kero twanyekonya twanyerusia yoka ase enyomba eywo engima na emori twakonya ebwate amatuko 4 chiombe echi chiaku nirenga ase chiombe echi gochiaku chiombe 5 na eng'ombe eyemo ekero chiachete iga chigorire korwa ase chirwete eyemo yarenge 125,000 aya eyemo igo yarenge 100,000 na eyende ero ritororo riarenge ang'e 70,000 na emori iga ang'e 40,000 onye ndire eserikari yare gwancha tomanye ng'aki na omorero otokea bosa torusie ebirengereri ebi ng'a emerero nabo egotokea ase chinyomba lakini ng'onye mwanya banto okora gaki onye mwanya banto okora nonye tware komomanya na totamomanya nyasaye ero omaete taraire matuko 3 naye nabo okonyora okoomana gose agenda akwera ase agokwera ase eng'encho ya echiombe echi buna chiakuga ambacho kimefanyika kwa sababu mwezi uliopita tulikuwa hapa kwa maana tulikuwa tumempoteza mzee wa boma hili ambaye ni anko yangu anaitwa John Minda, na sasa hii ni kitu ambayo imeonekana ni kama ni mtu amekufa, kwa sababu hii ni project ameachia familia. Ameacha ng'ombe wa grade Friesian, ng'ombe 5 na ndama. Na kitendo cha moto ambacho kimetokea hapa, ng'ombe wote wamefariki, wamekufa. Kitu imesaidika kutoka kwa hiyo nyumba ni ndama tu peke yake. Kitendo hiki tumekirani kwa nguvu kubwa. Tunaomba serikali kuu uchunguzi uanze na uende kwa haraka iwezekanavyo, tujue chanzo cha moto, ndio hii mambo itoke kwa roho zetu, kwa sababu tumesikia ni huzuni na ni huzuni kubwa. Tumelia mwezi uliopita tukidhani kwamba tunamaliza kulia, tena mengine yamekuja. Kama mtu mwenye anasimama kutafuta uongozi katika sehemu hii, nimelaani kitendo hii na nimelaani kwa nguvu kubwa. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa mzee wa kanisa la Liamoni Main SDA Church. Jina langu ni Daniel Ospat Gichana. Tumekuja hapa kushuhudia tendo ambalo limetukera sana katika mioyo yetu. Tulikuwa tunaendelea makambi ya mwaka huu, tukiendelea katika huduma hizo. Kuamkia leo tukapata kuwa mambo yametendeka hapa mabaya ya kuudhi sana. Ng'ombe 5 wameangamizwa na moto, wameteketezwa. Sijui, lakini mimi naweza kusema ni mtu, maana hakuna stima ambayo ingechoma jinsi hii. Ndipo tukasema kwamba hiki ni kitendo cha kulaaniwa sana. Maana kama una chuki na mtu, afadhali uongee na mtu. Kama ni deni lako, ungedai deni, hata uite umati wa watu
wasungumzie jambo hili kwamba fulani ako na deni lako, kuliko kuchoma ng'ombe, kuumiza watoto. Unaona sasa Napier grass imenunuliwa, nyingine imepandwa kwa shamba, ng'ombe 5 wameenda. Sasa hii Napier grass itaenda wapi? Nani ataanza kuuza Napier grass, ama ile ambayo amenunua nje aende kurudishia wenyewe, wamrudishie pesa? Jamani, ni jambo la kuudhi, na tunaomba serikali yetu itutetee. Na kama Mkristo, mimi nasema kwamba zamani mambo hayo yalipokuwa yanatendeka, laana zilikuwa zinatolewa na watu wanapata adhabu hapo hapo. Siku hizi tumerudi chini kwamba tuwapembeleze, tunapembeleza waarifu eti kwamba tusiwaombee mabaya, wataokoka. Wataokoka siku gani? Hawa watu ni watu wabaya, tunawalaani, na siku moja watapatikana na Mungu atawatendea jambo ambalo liko sawa sawa na vile wametenda. Asante.